Danas je 21. oktobar 2023. godine, što znači da je prošlo 82 godine od stravičnog masakra u Kragujevcu, koji su počinili Nemci, odnosno nacisti. U Srbiji se danas obeležava i dan sećanja na žrtve Drugog svjetskog rata. Inače, u Kragujevcu i okolnim selima je streljano između 3 i 7 hiljada ljudi, zavisi koje informacije imamo, odakle ih gledamo, od kojih je negde 300 do 500, opet od informacije zavisi, bilo dece. Tamo se ide za veliki školski čas, a ovamo, uz ovu šumu, ima još jedan spomenik kome niko ne daje značaj. Ovdje je spomenik Sibinke Miljojčić, barem sam ja tako čuo. I ovdje je bila njena kuća i ovdje su Nemci nju ubili se, ne nju nego njenog muža ili koga već. I tu je sahranjen. Međutim, ovo je kao humka ili šta već. Je tu ostala ovako u ovoj šumi i njoj niko ne daje nikakav značaj. Baš onako zapušteno, rastureno, u katastrofalnom stanju. Ne znam ni da li ljudi znaju uopšte da to postoji. Ja sam tu slučajno naletao preko nekog dokumentarca što sam gledao na YouTube. Ovdje je mnogo ljudi prošlo kad je dolazilo i odlazilo na veliki školski čas i niko ovdje nije prošao. Poslije tog masakra i tih ratnih zločina i posle naše, da kažem, pobjede u Drugom svjetskom ratu, Srbija se danas gleda kao neki najveći negativac od strane bivših saveznika. Možda je to zato što možda i sami nismo pobjedili u Drugom svjetskom ratu, nego eto, pobjedili smo na neki način, ali vremenom se to izmenilo i zapravo ona druga strana je možda nadjačala politički, da kažem, pa onda i posle to i dalje proširilo kad je bilo primirje. Što se mene danas tiče, ja sam lepo prošetao i danas idem s Marijanom kod nje kući sa njenima da spremamo njeno veselje, jer je devojka konačno diplomirala. Našao sam prijatelja ovdje jednog. Prijatelju, ode mi prijatelj.